Jedini odgovor je za ovo je bio Ahmedijat. U uvjetima pristupa Ahmedijata navedena su sva moralna učenja i prihvatanjem njih čovjek je u stanju ostvariti ovu reformu. Ja ću samo navesti nekoliko ukratko uvjeta pristupa Ahmedija džematu. Znači ovo nam je jedan podsjetnik šta mi obećavamo pred Allahom, tako da se kad malo ovako zaboravimo, ovo podsjetimo, bili bi lijepo ovako držati ovo u kuhinji ili negdje, da stalno malo vidimo šta mi to moramo raditi. Jer neki ljudi kradu pa misle da je to u redu, neki se potpuno razgolite pa onda odu malo u džamiju ili klanjaju pa misle da je sve to u redu, pa malo na plažu pa misle da je sve to u redu, pa malo popiju i tako dalje i tako dalje. Prvi uvjet pristupa je da onaj ko pristupa obećava da do smrti neće ništa i nikog izjednačavati sa Allahom. Broj 2, da će se kloniti laži, bluda, dvoličnosti, nevjerstva i svega što navodi na grijeh kao što su neodlučnost, srdžba, nepoštenje, pokvarenost i uznemirenost. Broj 3, da će redovno klanjati 5 vakata namaza. Ovo je vrlo žalosno kad odemo u muslimanske kuće, čak stari ljudi u penziji pred penzijom ne klanjaju. Ja ne kažem da trebaju stari klanjati, ali barem se onda malo prepadnu Izraela pa se povrate pa klanjaju. Ali kako će onda omladina klanjati ako mi ne klanjamo? Šta ćemo od svoje djece, šta ostavljamo iza sebe? To je veliko, šta ostavljamo iza sebe? I Allah je naredio prvo namaz. Namaz je zaista glavni temelj vjeri. Zatim da ću klanjati tahadžud namaz u pola noći, da ću redovno učiti salavate na Božjeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, da pod dejstvom osjećaja neću uzrokovati štetu ničemu što je Allah stvorio, a posebno muslimanima. Ni riječju, ni djelom, ni na bilo koji drugi način. Da ću biti pouzdan na Allah u svim životnim situacijama, u tuzi i radosti, da neću slijediti tuđe običaje i navike koji nisu islamske, ovo znači uske farmerice, kako zapadnjačke cure nose i one ne bi trebale nositi, a na nama je da mi njih pozovemo, a mi umjesto toga slijedimo njih. Znači, ovo je sve obećanje u Ahmedija džematu kad se ulazi, jer sad se više ne zna koja je muslimanka cura, koja je kršćanka. Ako ne nose križ kršćanke, onda je sve jednako. Dekolte, uske farmerice, čak i po kućama. Ja ne znam kako roditelji to dozvole. Pazite dobro gdje vam idu generacije. Znači, i ostalo izbjegavati sve što navodi na grijeh je da ću se potpuno predati časnom Kur'anu i tako uzeti Allahov zakon i savjete Allahovog poslanika za životni putokaz i tako dalje. Ovo je samo ukratko, vi možete ovo naći i pročitati. Znači da svaki pojedinac prihvati da od njega počne ta reforma. Ne da čekamo neko će to popraviti pa će to svima doći bolje, samo odnekle. Ne. Svaki pojedinac treba da kaže počet ću ja od sebe, ja prvo sebe da preispitam, ja prvo sebe kritički da ispravim, pa ću onda pomoći drugima da i oni tako sebe isprave. To je reforma. Morala učenja su veoma složena i kroz cijelu historiju čovječanstva Bog je slao upute o ovim učenjima kroz svoje odabrane ljude. Tako i ovo doba, kao i u prošlosti, kad su sljedbenici drugih religija i muslimani također postali tako izopačeni, Bog je odabrao najpogodniju i najzaslužniju osobu da prenese njegovu uputu ljudima i ta osoba je bio Hazret Mirza Ghulam Ahmed iz Kadijana iz Indije. On je po Božoj naredbi tvrdio da je taj reformator, da napravi tu reformu i da je imam ovog doba, znači vođa vjernika, vođa muslimana, vođa vjernika ovog doba. Sad bi neko postavio pitanje kako utvrditi da on jeste taj reformator imam. Kroz čitanje, odnosno čitanje o njegovom dolasku, čemu on poučava, šta zahtjeva od svojih sljedbenika, šta je njegov cilj, kao i dokazi koji svjedoče njegovu istinitost, time svaka osoba može pronaći ove dokaze i sigurnost i uvjeriti se u ovo. U ovim pitanjima neophodno je, znači u ovim stvarima, neophodno je da iskreno molimo Allaha da nam on pokaže i da nas uputi. Znači malo postanemo i svi zbunjeni, šta ja znam, je li to taj, nije li taj, hođa kaže nije, šta ću ja sad? Pred vama je da vi svojom savješću odlučite i da molite Allaha. Ja rabi ti me uputi. Ja sam obećan siroti čovjek, ja ne znam, molim te ti me uputi, ti znaš, jesi li ga ti poslao da nas povede, da nas popravi. Svi ste svjedoci pokvarnosti da nas na svijetu i svi u to boli. Nema nikakve koristi zabaviti se oko svog života, ne tiče me se okolo. Jer svi ispaštamo sad kad je pokvarnost zavladala, svi ispaštamo, jel tako? Svima je ružno i svi kažu Bože sačuvaj gluho bilo, nigdje više poštenog čovjeka.
Svako od nas zna da ni jedno domaćinstvo ili porodica ne može napredovati ako se ne zna ko je glava kuće. Isto tako, svaka i najmanja grupa ljudi, ako hoće da obave bilo kakav zadatak ili aktivnost, moraju imati nekoga da ih vodi, da ima glavnu riječ, da kaže ne može ovako je. Dogovorit ćemo se, ali moja je zadnja. A kamoli država i onda jedan umet znači sljedbenici jedne vjere. Svjedoci smo i znamo iz historije da su narodi u prošlosti imali uspone slijedeći dobre vođe i padove slijedeći loše vođe. Muslimanski umet je pod vodstvom časnog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, za kratko vrijeme doživio ogroman uspjeh u svakom pogledu. Od neotesanih, sirovih i nekulturnih beduina iz pustinje, koji nisu znali ni za kakav red ni pravila, oni su za kratko vrijeme postali kulturni ljudi, zatim pobožni ljudi i onda učitelji čovječanstvu. To je ta reforma. Ako je bila moguća tada, moguća je i sada. Ako je ovaj lijek ima uspješno djelovanje tada, kod takvih ljudi imat će sigurno i sada, bez obzira što su ljudi postali do te mjere pokvareni, jer to je Božja odredba i on pruža svoju pomoć svojim reformatorima i njihovim sljedbenicima. Međutim, iako su u vrijeme časnog poslanika i njegovih nasljednika, odnosno halifa, kao vođa ummeta, muslimani toliko napredovali, kad su izgubili ovo vodstvo tih ispravnih halifa, ispravnih vođa, počeli su propadati u svakom pogledu i sad su na najnižim mogućim granama. Zato je jako bitno za muslimane, kao i za nemuslimane, da imaju vođu kojeg će slijediti i pod njegovim vodstvom napredovati. Jer zajednica znači jednu čvrstu vezu ljudi na temeljima čistih moralnih učenja i straha od Boga, koji će biti pod uputom jednog duhovnog vođe. Ahmedija muslimanski džemat jedini ima ovaj blagoslov halifata i pod vodstvom je jednog poglavara, to jest halife. U takvoj ispravnoj zajednici ljudi su naučeni discipline, strpljenju, žrtvovanju, podnošljivosti, oprostu i da interes islama i zajednice uvijek stave iznad svega drugog, a prije svega iznad svog ličnog interesa. I danas uglavnom vladaju lični interes. Boji se pojedinac brine za sebe, da ja nagrabim para i da meni bude dobro. Ako propadne zajednica, propašće i svi ti pojedinci. Kad ovo sve sagledamo, to je zaista cijeli dugački niz razloga zašto prihvatiti Ahmedijat, i to su i moji razlozi zašto sam ja prihvatila Ahmedijat, i nemoguće je zapravo nabrojati sve te razloge. Dakle, ja ću sad samo reći blagodat naše veze što imamo duhovnog vođu. Mi imamo vezu sa njim, vrlo blisku vezu, u smislu kao oca, duhovnog oca. U tom smislu da mu pišemo pisma, recimo za dove ako nešto hoćemo da odlučimo, ako nam nešto treba, ako nas nešto tišti, da uči dove za nas, da nas posavjetuje i tako dalje i tako dalje. Kakav god problem imamo, mi se obraćamo njemu za savjet, da nas posavjetuje i da moli Allaha za nas, jer je on posebna ličnost, posebna osoba. Zatim da kažem o drugim važnijim blagoslovima. U dugoj historiji džemata, naravno, postojalo je jako mnogo primjera kako je halifa dao svojim sljedbenicima savjete i upute, šta da urade i kakav stav da znaju uzmu, znači kao zajednici, kao u cijelom umetu, i kako da se postavi u raznim situacijama. Ja ću navesti samo nekoliko primjera iz nedavnih događaja koji su trenutno veoma aktualni i veoma važni. Na primjer, prije par godina u Danskoj jedan novinar objavio sramne karikature o časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Znate svi za te karikature, vjerovatno ste čuli. Halifa je savjetovao sve članove džemata Ahmedija da urade sve što mogu, da kontaktiraju sve ljude koje znaju, da razgovaraju sa novinarima, članovima parlamenta, urednicima novina, građanima i tako dalje, da objasne istinska učenja islama i da ih obavijeste u izvišenom karakteru časnog poslanika islama sallallahu alejhi ve sellem, jer time i da im kažemo zapravo da je on bio milost za cijelo čovječanstvo. Samo tako halifa je rekao mi ćemo svijet upoznat sa istinskim karakterom časnog poslanika i oni neće iznositi ovakve sramne izjave protiv njega. Jer on poslije kad im objasnimo kažu nismo mi to znali, da smo znali ne bi mi to radili. I onda je njihov grijeh na kraju, ako ne poslušaju onda je njihov grijeh i onda stvar prepuštamo Allahu, nek Allah vidi kako će se s njima odnositi. Dakle,
treba da upoznamo svijet, da im kažemo o časnom poslaniku, o njegovom vladanju i ophođenju prema svim ljudima, robovima, saradnicima, čak prema neprijateljima. Ali mi ove primjere moramo pokazivati i u svom vlastitom životu. To je neophodno. Ne protestima, gdje se pali i uništava imovina svoje vlastite zemlje, kao što nažalost muslimani rade u raznim muslimanskim zemljama, i prolijeva se krv svog vlastitog naroda, time se ništa ne postiže, oni samo daju dalji materijal klevetnicima islama, da dalje govore protiv islama, to im služi kao dokaz da je islam religija koja poučava terorizmu. Kad god bilo gdje u svijetu iznese neku klevetu protiv islama, halifa daje uputu sljedbenicima Ahmedija džemata kako da mirno reaguju i prenesu svijetu istinsku sliku islama i dokažu im njihovu zabludu i grešku. Jer halifa, Ahmedija džemat je rasprostranjen u oko 200 zemalja širom svijeta. I halifa govori na našoj satelitskoj stanici MTA, muslimanska televizija Ahmedija. I možete misliti sada, on kad se obraća petkom na hudbi ili u drugim prilikama, slušaju ga sljedbenici istovremeno u 200 zemalja svijeta, oko 20 miliona sljedbenika ga sluša. To je jedna ogromna vojska koja ustaje na njegov poziv i sjeda na njegov poziv, jer smo sigurni da on govori samo ono što je Kur'an i samo ono što je Muhammed a.s. radio i rekao. U slučajima prirodnih nepogoda, halifa daje uputu da trebamo pomoći svim ljudima bez obzira na religiju, boju i naciju. To je učenje služenja čovječanstvu. Međutim, ovdje želim spomenuti jednu drugu stranu ovoga. Prije nedavnih prirodnih nepogoda koji su zadesile Pakistan, to je zemljotresi i nedavna poplava, zatim u Americi, u Aziji, nedavno u Japanu i tako dalje. Moram istaći da je zadnjih 100 godina se dogodilo više zemljotresa i poplava nego u cijeloj prethodnih 1000 godina dugoj historiji čovječanstva, a u zadnjoj deceniji više nego u 100 prethodnih godina. To je opomena da se ljudi zamisle nad ovim. Jer o ovim nesrećama je obećani Mesija govorio i predvidio ih prije više od 100 godina. Gdje je rekao, Allah mu je objavio, ti si moj reformator, ja sam te poslao svijetu kao upozorivača da ih upozoriš, svijet te nije primio, svijet te odbio, ali ja ću te primiti jer ja sam te poslao i ja ću dokazati tvoju istinitost moćnim udarima. I on je predvidio da će se događati zemljotresi, poplave i sve, ne bi li se ljudi povratili svom stvaraocu i popravili. To je bitan faktor u ovome. Ovo je zapravo opomena za one koji odbijaju Božijeg halifu i Božju uputu ljudima koji on postavi svoje milosti za dobro i spas ljudi. Huzur je rekao da svi treba da molimo Allaha isto tako, kao što je časni poslanik molio Allaha da ga spasi od zla ovih nesreća. Svaki vjernik treba da se zamisli da možda njegovo neko djelo ne izazove Božju ljutnju i da ga ne zadesi slična nesreća. U pogledu nedavnih protesta u muslimanskim zemljama gdje se traže skidanje vlada, halifa je savjetovao da je situacija nažalost ovakva zato što su i vladari i mase izgubile bogobojaznost, to je strah od Boga, i ne ispunjavaju dužnosti jedni prema drugima, ni vlada prema narodu, ni narod prema vladi. Halifa je savjetovao da u skladu sa Kur'anom i govorom časnog poslanika je zabranjeno dizati bunu protiv vladara i svoje zemlje, jer se u zemlji onda stvara nered i dolazi do gubitka i metka i života. Nama je naređeno da se pokoravamo vladaru i državi, a ako je nepravedan vladar, da molimo Allaha da ga promijeni, da ga zamijeni boljim, da molimo Allaha za svoja prava i da molimo Allaha također da nam nikad ne nametne nepravednog vladara ili da se na kraju iselimo ako ne možemo više podnositi. Ali ne dizanje buna i ustanaka. Zatim je halifa savjetovao da činimo dove za cijeli muslimanski ummet, jer muslimani su sada zaista u jednoj očajno teškoj situaciji na sve strane, da činimo dove za cijeli muslimanski ummet. Mi koji smo prihvatili imama ovog doba, pogotovo smo dužni, halifa je rekao, činiti dove za cijeli muslimanski ummet, da izrazimo simpatiju prema njima, da Allah dadne da oni shvate ovu poruku i prihvate je i zasluže Božju pomoć i milost i blagoslove i budu spašeni od uništenja. Amin. Jazakumullah. Vielen Dank an die Schwester Farija.